ariko ikabirimo kugaruka. Rero navuga ngo turasaba ko dukomeza tukagendana kugeza aho turi bubashe kubereka turiwe twagarukiye twerekeje i Bukavu mu mujyi nyuma ya M23 ifatiye ubutegetsi bw'uyu mujyi. Nataka nituambie Kanyuka situation ya hapa huyu mjini wa Bukavu. Yes. Sasa situation hapa Bukavu inakuwa mzuri. Mbele tufike hapa population iliteseka sana. Population alikuwa na Twitter tukwe kubalibere maneno FARDC na ba FDLR na ba wazalendo balikuwa naiba bitu ya batu, kubomola banyumba ya batu, banaua batu baliteseka sana. Na leo tunafurahi population iko na amani na sisi tunakuwa kubalibere. Hapa tuko ku frontière, unaona bakimbizi ba mingi banarudia, benye balikimbia FARDC, balikimbia bazalendo, benye balikuwa naua batu hapa na kuiba banyumba ya batu. Sasa unasema hapa hakuna mtu yote wa wazalendo FARDC wametoka wote? Balitoka bangine bekana najificha kwa banyumba. Balikuwa najificha kwa banyumba, tunawapatia message ku radio, sasa tulipatia kugoma batoke bakuya kujiripoti na bifaa zabo bakuya kujiripoti. Na ipine tuko nafanya sai antuka population iko naendelea na kazi yake. Huku naona hapa tuko kukikapa batu biko naenda huku, bingine biko narudia huku, matransport iko naenda, bakimbizi banarudia. Sasa nataka nituambie difference ya Bukavu na Goma. Mmefika Goma mmepata shida gani? Hapa mmepata shida gani? Ni difference or the same? Kiko na kitu moja. Na kitu moja na Goma paka hapa na bafasi ngine iko extremisme, discours de haine, exclusion. Bapende ona batu, banaona batu ngine banasema biko banyama hanga, ba étranger. So ndio vile ile common, ile iko denominateur commun ya kule Goma na hapa na bafasi ngine. Tribalisme na batu bana kazi maneno Tshisekedi batu yake biko hapa na biko kule. Tuko na mauvaise gouvernance ya fazi yote. C'est ile mabitu ene commun ya kati ya batu. Ndio vile. Okay. Sasa hapo unaona mmefika Goma, mmepata watu wamekufa, ni mnasema ni wazalendo, ni wapigaji. Hapa mmepata hao wamekufa hapa? Hapa batu ene ilikuwa hapa kugoma, Bukavu tulisema hapa ilikuwa FARDC ilikuwa naua batu. Ina Yohana ku television batu yote baishaona na muna balikuwa na piller bitu ya batu. Kubomola banyumba ya batu na kuua batu. Sie tunakuya kui town, tunatafuta, tunaona benye bao banafanya banaua batu huku. Haiko sie ndio tunakuwa kusaidia batu benye biko hapa banaua, kubazika en dignité. Sasa unakumbuka hii meeting inakuwa hapa Tanzania inasema msimame muache hiyo kupigana tena. Lakini kwa jua nini mmepigana wanasema muache? Na sie atupendake kupigana. Sie tunafanyaka defense. Et na si tu le décréter c'est le fait unilatéral. Tunaambia gouvernement Congo tunapata c'est le fait ça hii. Bakuye tufanye dialogue. Yenye tutaborder ma cause profonde ya conflit. Inasema ma cause yenye inafanya tuko napigana au batu biko na uwa depuis 30 ans. Ile gouvernement congolais anakatala, anaenda fanya réunion nyingine anasema ataua si anaua batu. So sasa benye biko na uwa hapa si banduku zetu. Benye biko nafanya siku yote si banduku zetu. So tunasema sasa batu biko na tuita tukue tubalibere. Tulikuwa pembeni kukavumu, maneno Kavumu, Kinshasa alikuwa anautilize Kavumu, aeroport ya Kavumu kuchama bombe kuende uwa banduku zetu siku yote. Na hapa Bukavu atukukua Bukavu, balikimbia bo peke Bukavu. Sasa mnasimama Bukavu, mnaenda kule mbali ya Bukavu, mmefanya nini? Na sie kwa sababu unajua kila siku Banyamulenge wanasema hapa wanatuua. Mnaenda Mulenge? No, Banyamulenge haiko kitu ya leo. Banyamulenge banateswa sana. Banabaua siku yote. Communauté internationale konaona asisema hata kitu. Kinshasa natuma plus de 2000 militaires balienda kule. Nani Maître Nyamugabo anasone alarme anasema banduku biko na kufa. Hakuna mtu kusikia. Mais samba unasema bitu Banyamulenge tunabapatia pole na mune biko na sufri biko na baua. Mungu asaidie bapate amani na bao pia. Sasa mnasikia hiyo voice ya Banyamulenge na wewe? M23 nasikia hiyo voice? Batu yote banasikia voice ya Banyamulenge. Hii kitu ifo imalizike. Ifo imalizike. Okay. Asante. Tagira ngo tubwire hano mbonye hari abasore mwese murangana mu byukuri hari benshi. Muri abarundi.
mwakoraga iki naha? Akazi k'igifundi, abandi kiyede n'abandi akazi ko mu nzu ibi byo guteka. None ko mutashye mwese sabo mwakoreraga bose baragiye? Harimo abagiye, abandi nabo dusanga akazi kaciye gahagarara, abandi nabo ugasanga uriko urakora nturi kurahembwa. Kubera iki udahembwa? Bacakubwira ngo nta mahera ahari. Bakagusezerera? Ngo amabanki arugaye. Umaze igihe kingana iki naha? Jewe ubundi ko nkwiza amezi 6. Amezi 6? Yego. None ko mwahagaze hasi baba buje kugenda wabwiye mutegereze hari iki? Batubwiye dutegereze. Mu kibazo ni iki? Ikibazo sinzi twe ntacyo tuzi gihari, sinzi uko bizakurikirana, turarindiye. Yego. Mwese muri abarundi? Yego. Ko abarundi mwari mwaraje muri benshi? Inaha niho haba ubuzima rero. Hose urabona ko muri abasore batoya mwese wowe umaze igihe kingana iki naha? Jewe nkujije amezi 8. ko nawe uje vuba se? wowe ukwija ngahe? Je byarashika nkaza nkasubira inyuma no musi wasanga naje canke igihe nkaza. Wowe ukora iki? Ndi umufundi. Wewe wazaga hari ikiraka cy'ubufundi? Nazaga hari mfise ikiraka cy'ubufundi kubera nkora amaplafo gasanga no musi ndarose diri impejeje nsubira inyuma ngasubira nkagaruka. Iyi mirwano yatangiye uri hano uhamaze igihe kingana iki? Aha muri Bukavu yaba yari hondi. Bimaze gushika ari hondi ndavuga ateka dutuze. Amariko kubera byamaze gushika ababosi bamwe baragenda turabura duteko turakora akazi ntarasubira dusubira kuronka. Rero tumaze kubura ratio tuvuga tegeka tugende turabe ko tworonka ubufasha ari yakunze tumaze kumva frontier ikora tugende dusaba inzira dusubire iwacu ama niyo ababosi basubira kugaruka ubuzi bugatangura dusubire hahantu. Mfite ikibazo cy'ukuntu abantu bangana barya mwese muri abarundi mwahuriye kugira ngo muhure mwese muhuriye kuri telefone ku buryo mumenyekanisha ko mutashye? Uko twahuye umwe byatangiye kuva hirya y'ejo hariho abaje bararengana n'abandi bakagera. Rero kubera ko umwe wese usanga afise umugenzi je nimba numvise atari kuri frontier bariko bararengana cyambwira umugenzi ati ebana tugende turabe hari abantu bariko bagendera kuri frontier ariko natwe tugirirwa amahigwe tukarengana kwego tugashikira. Nuko buri umwe bw'iyundi birangira mwese muhuye? Ubu ntimugeze nko mu ijana ra? Wowe umaze igihe kingana iki naha? Amezi 8. Amezi 8. Wari utarasubira imuhira? Mbona asubiye muhira rimwe. Amandagaruka. Wewe wakoraga iki? Kazi k'imaso. Igifundi. Mwese mwari abafundi nta n'umukobwa urimo? Ni abahungu gusa? Ko abakobwa biwanyu ntibajya bajya gukora? Ko ntawe urimo gutaha? Bakora akazi ko mu nzu? Ngaho nimutegereze rero Imana ijyane namwe mugere mu rugo amahoro. Ubwo nta umuntu wabagiriye nabi kandi mwebwe nta kibazo mwagize muri iyi mirwano? Mu ntambara inzara ibihari. Noneho mwaje muturuka nta basirikare murimo guhura bari mu ventura bari abantu n'inyeshyamba barabafata bate? Kandi barwanaga na bene wanyu b'abarundi nawe baraba bakavuga ati wowe urasa n'uwo twarwanye? Ntabwo niba muyomba banyu? Oya yego. Ni ukuvuga ngo ntawabasagariye rero usibye kuba mutegereje hano? Okay. Oya amahoro akomeza aganze. Ndabashimiye. Aha rero twinjiye noneho ku ruhande rwa Kongo. Kimwe nuko mwabibonye n'igoma ibyapa biranga ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ibindi bifite icyo bivuga. Mu by'ukuri mu mijyi itandukanye ntago bigeze babimanura na hano babona ko kigihari. Aha ni ku marembo y'ikiva rero kuri immigration winjira. Nkuko mubibonye rero mu kanya twari kumwe abarundi benshi pe barabose ngo bakoraga niba ngo ari imirimo y'ubufundi mu rugo ubuyedi n'ibindi baracyategereje ko babemerera gutaha bakambuka bakajya iwabo nk'uko babivuga ko imirimo yahagaze. Batangiye tubabwira ku mupaka twinjiye turareba uko umupaka urimo gukora mu by'ukuri ni mu burebure urimo abantu benshi duhuye n'abarundi nk'uko twabibabwiraga mu kanya turakomeje ubu rero twinjiye mu mujyi rwagati i Bukavu turimo tugenda ni ukugira ngo turebe nubibona urabona ko amaduka menshi arafunze kimwe n'ahandi hose birumvikana aho ahabaye imirwano
aho abaturage ingabo zahunze n'ubuyobozi bwa leta inyeshyamba zikinjira muri uyu mujyi. Abacuruzi ngira ngo minsi yashize mwabonaga abantu barimo basahura n'ibindi. Kuba bafunze rero ubwabyo bifite ishingiro, ariko nanone nubireba urabona ko abaturage batangiye gusohoka. Ngira ngo aha turi ni mu gice cy'ubucuruzi, nibyo aha ni mu gice cy'ubucuruzi, ariko turimo turakomeza tujya imbere ngo turebe noneho wenda aho abaturage mu mujyi niba batambuka bagenda. Gusa usibye abasirikare twabonye ku mupaka ba M23 kugeza ubu ntaho turabona aha tugeze. Bitandukanye cyane nuko ibi bintu byasaga ubwo twageraga i Goma hari abasirikare benshi, hari ibintu byinshi nk'uko n'ibibazo byaho ariko byanganaga, cyangwa se ibindi bintu bitandukanye byanganaga byaho byari bihari. Twibutsa abantu ko muri uyu mujyi woho hahungiyemo wazarendo ziturutse mu bice bitandukanye nyuma y'uko ingabo izi nyeshyamba za M23 zifashe Kavumu. Harimo igisirikare cy'abarundi naha cyanyuze. Ikindi nuko abandi bantu bari hano ngira ngo twavuga batari aba leta n'abarundi, abandi bose ni amahuriro bitandukanye na Goma ahari SADC, igisirikare cya South Africa, Tanzania, Malawi, hariyo ndetse igisirikare cya leta ya Kongo nyine nk'uko bivugwa kivanze n'abandi bantu benshi babo bafashe nk'abarwanyi babo, ndetse ho hariyo na MONUSCO iri mu kigo. Hari ikindi kintu gikomeye cyaho noneho n'abarwanyi benshi bafatiwe muri ruriya mujyi, kubera ko umujyi wa Goma uteye inyeshyamba zisa nkaho zatunguranye kandi zinjira muri uyu mujyi zarafunze inzira y'ubutaka iyo ariyo yose usibye y'amazi. Nk'uko tubizi yaciyemo abayobozi bakuru b'igihugu cyabo hariya muri Goma, abagavana bungirije, abasirikare bakuru bahunga, ariko abaturage ndetse n'abandi barwanyi bo babuze inzira bafatirwa mu mujyi wa Goma. Nk'uko minsi yashize mwagiye mubibona, umuyobozi w'izi nyeshyamba M23 abasanga General Makenga, abasanga aho babajyanye kubigisha muri MONUSCO. Harimo abandi bariyo minsi yashize bavugaga ko abatangiye gusonza batoroka MONUSCO bagasubira bakajya gusanga M23 kugira ngo nabo babashe kujya mu kigo bashyizemo abandi n'ibindi byinshi. Aha rero ni mu mujyi, reka tubaha akanya kugira ngo mukurikire, hari ikindi kintu gishya tubonye turakomeza kubabwira. Aha mu mujyi ndagira ngo wenda uduhe ishusho. Iyi mirwano yabaye uri hano? Mirwano yatangiye ndahangaha ba M23 rindigira ahangaha n'ubundi ngihari. Icyo nshaka kumenya, hano mwabonye abantu barasana intambara iba hagati y'ingabo n'inyeshyamba, byagenze bite? Uko byagenze mbere y'uko M23 igera muri Bukavu, aba FARDC kwanza babanje barahunga kuko bavaga Kavumu berekeye n'abavuga ko bahunze nyine ko intambara imeze nabiri. Barimo bavuga ati isaha ni isaha hano mu mujyi bahagera. Baragenda barahunga bahungira Uvira. Noneho nyuma ya